дошли да имаме дан на роđendan, gledamo Minecraft. Kao što vidite, ošišali smo se i spremni smo. To je moj brat. Smo se ošišali i bili smo spremni, kao što vidite, rekao sam na početku videa. Given the option, even if Shiro accepted. Sinestar, Kina s 5 zvijezdi. Ko si ti? Ja? Sam Steve. Ovi likovi, to su seljani. Oni su totalni pacifisti i vegetarijanci. Ako ne diraš njih, oni ne diraju tebe. Vole odmarati, trgovati i jesti stvarno puno kruha. Dave se u kruh. Oni su ovo izgradili. Da, većinu. Ali sve ono dobro što vidiš, to je sve stil. Opa, je li nekakav kralj? Da, ja ga snimam. On je legenda. Kad pomiješate vruću lavu i pile, dajte se, a vi ćete upravo saznati. Čujete? Zvuk pucketanja ulja. Poljuškajte miris. Lava!